We are speculating. We are in the dark, and it's wrong. It's not a situation. If the politicians, and I think the government of national unity at a national level was a little bit better. Sifundza seGauteng sengisosodwa lesingenabaphathiswa bematiko embuso. As a South African who lives in Limpopo, I'm very, very proud of how many people we have representing us in cabinet. Letinye takhamiti taseLimpopo twemukele ngentokoto kuphakanyiswa kwabaholi labalishumi be-ANC ukuthi babe sembusweni wavelonke. Rishona kanjalo ke lango lesibili lilanga sikubingelele mbukeli sikwamukele tindzaba tesiswati lesithetfula bukhoma like SABC. Ungakhohlwa kwembukeli kuthi letindzaba tiyatfolakala ku YouTube, ku Facebook, X na ku SABC Plus. Sifundza seGauteng sengisosodwa lesingenabaphathiswa bematiko embuso. Kwesibili ke kuthi imvunankulu wesifundza Panyaza Lisifie angakhoni kumemetela libandla latawuhola nalo lokubambeleleka kubangwa khishana lokusemkhatsini kwe-ANC ne-DA. Indzaba lenkulu ke kubangwa kwetikhundla kusishayamitsetfo sesifundza. Umhlatiyi wetepolitiki Dale McKinley ukuhlabile lokwephuta kokwethula kwebaphathiswa bematiko embuso esifundzeni seGauteng. Likomiti lesifundza le-ANC liqinisekisile ukuthi tingcoco emkhatsini kwayo ne-DA solwati icacile. Lokutangamva ukuthi letinhlalo letimbili tinkulu lesifundza tingaboni ngasolinye tikhundleni temkhandlu. Likuhoyele ukuthi i-ANC igcine ikhulumisana netinye tinhlalo tepolitiki letifaka ekhatsi MK kanye ne-EFF. Lokugcine kuhoyele ukuthi kuxoxiswane kuletinhlalo letimbili sevele kusebaleni kungomanje. Umhlati wetepolitiki Dale McKinley ukhulume kabanti ngaloko. In this case, we are speculating. We are in the dark, and it's wrong. It's not a situation. If the politicians, and I think the government of national unity at a national level was a little bit better. So what we found out, even though people were a bit frustrated by the delays and not knowing what was going to happen, there was communication. I-ANC isola i-DA ngengaxoxisana ngekwethembeka kanti i-DA yakuphika loko. Initially, they wanted to give the DA one MEC position plus 2 chairperson portfolios, and we said that doesn't fly. It's an insult. We then they moved then to 2, and then we said, but still that doesn't fly. And this is why we then proposed that we have 3 MEC positions. If they were to then include other parties. I-ANC ithi lokhu sekudzeni nemaqiniso. The Premier was not going to announce DA. So DA must not create an impression that they have boycotted, because as the Secretary is saying, we have deadlocked with them. And once we deadlocked, we then finalized with other parties. So from where we are sitting, we don't have an agreement with the DA, so they are not boycotting anything. I-ANC yethembise ukuthi imvunankulu Lisifie wamemetela umkhandlu wakhe namhla kulandzela ukuthi kuhlehliswe kabili kepha kusetawubonakala khona. Inhlangano lelwela emalungelo eluntfu iBlack Sash ikhutsata indvuna yelitiko letenhlalakahle sisitholashe ukuthi iphuthumise kulungisa kwetingcinamba letibukene nalabambofu kuleli. Le nhlangano ithi kusengakabi isikhathi lesingiso sekusho ukuthi le ndvuna lekhethiwe ingiyo yini, kudingeka ukuthi kube netingcoco emkhatsini kwayo nelitiko kuyokhulunywa ngekwehlisa lizinga lebusweti kuleli. Tingetulu kwetigidzi letinge-26 takhamuti takuleli letiphila ngemali yesibonelelo. Le nhlangano ithi indvuna lensha kumele yelule lusito letenhlalakahle kuwe wonke lonesidzingo. Le nhlangano inelimuva lekulwela bulungiswa ngesikhathi sembuso wencindzetelo. We look forward to introducing our organization to the new minister and hope to continue engagements to address the struggle of beneficiaries that have been really challenged with receiving the full cash value of their grants given the problems with the SASSA and Postbank partnership. Ithi-ke itawuchubeka nekulwela inhlalakahle nekulingana ngaso sonke isikhathi. We further expect the new minister to honor the commitment to introduce basic income support by transitioning the social relief of distress grant into permanent social assistance for the unemployed, which is improved and expanded. Tindvuna tembuso letinsha titawufungiswa kusasa.
Letinye takhamiti taseLimpopo kwemngele ngendvokoto okuphakanyiswa kubaholi labalishumi nakubili be-ANC ukuthi babe sembusweni wavelonke labane baletindvuna letingemashumi lamathathu nakubili labatawufungiswa ngalesithathu bekudzabuka eLimpopo kuphindze ukuthi labasiphohlongo kulamasekela langemashumi lamane nakutsatfu akuso lesifundza. iLimpopo-ke ngiso sifundza lisavotela i-ANC ngebunyenti kuleli khetfo lelongcile. Lubengivuna ngolesifundza eLimpopo Stanley Mathabata ukhetfwe kusekubalisekela lendvuna elitiwe letikubuyiselwa kwemhlaba nekutfutfukisa kwetindzawo letisemaphandleni. Labanye bebancenye pholi baMathabata nabo batfole tikhundla khulumende wavelonke. Labanye bantfu etitaladini taseLimpopo bakholelwa kutsi kukhetfwa kwaMathabata kutawuletsa lishintsho kulesifundza. It indeed shows the president saw something in them, or they're capable of leading our country to greater heights. As a South African who lives in Limpopo, I'm very, very proud of how many people we have representing us in cabinet, and particularly them being from Limpopo. It gives us a sense of hope. I-ANC kulesifundza iwachithile emahlebeti lathi kungahle kube nembango yekuphatsa njengoba Mathabata sola ngusihlalo walenhlangano nadokotela Phophi Ramathuba angidvuna nkulumo. There is nothing called two centers of power in the ANC vocabulary, because the center of power is the African National Congress. In this province, the center of power is Frans Muthala office. That is where the power lies. It's not with the premier. Umhlati wetepolitiki utsi bekufute vele ANC isibonge lesifundza kulandzela kutsi itfole emavoti langetulu kwemaphesenti langemashumi lasikhombisa kusomo. We are not surprised to see Mathabata being on the cabinet as a new member, Pholi Bushielo, Dixon Masemola, Nchaveni. But in short, these are the people who one can say are on the side of the president himself. Usenjalo inhlangano yabafundzi ikhosasi ivakale sekukhatsateka ngekukhetfwa kwelilunga le-DA ukuthi libe indvuna yetemfundvo lesisekelo. This one of DA it's a threat to us as the Congress of South African Students, because we see them, or we know at some point that they're going to outline or reduce some of the things that were there, that we implemented back then, championing our black students. Kulindeleke ukuthi tonke tindvuna tifungiswe kusasa. Baholi belicembu le-MK bayanyakata kulandzela kushiya besulile etikhundleni tabo ngemva kwekubeka kwebaholi labasihlanu labangumgogodla kuleli cembu. Sifiso Maseko ungene esikhundleni sa-Arthur Zwane njengambabhalane jikelele. Zwane ufake incwadzi yekwesula kulesikhundla kanti uthi lo msebenzi uphatamisa tinhlelo takhe temabhizinisi. Kanti-ke kusenjalo Menzi Makubane ubekwe njengamgcini mafa jikelele kwakhululwa Danisa Zulu. Sikubutile ke mbukeli ukuthi njengoba mengameli satibekile tindvuna tembuso wakhe, ingabe wena unalo yini lithemba kulombuso lomusha na impendulo yakho? Yebo lona ithemba nginalo kulabo abanye abasha abafakiwe, mari kulabo abanye bekufanele bahambile bayophumula nginalo ithemba. Baningi njenganalo ithemba lapha yana nabogogo laba bekufanele bahambe baphumule bayohlala ezindlini zabo badle retirement. Hayi masike sithembe imsasazi. Balona uhulumeni uxube nabantu abamhlophe uzababhedele kakhulu. Masike sihlale ethembeni asazi. Mina nginalo lithemba kuletindvuna letikhethwe ngumongameli, ngobe lapha letindvuna letikhona diphuma kwetinhlangano letahlukahlukene letivotelwe ngithi. Mina ngawami ngibona ngathi icabinet yababe Cyril Ramaphosa takhona ukuthi sebentele sive ngoba mangathi yabuka ekuhlangana netinhlangano letiningi ibusa ngekubambisana ayisekho lento ukuthi kubusa inhlangano ye-ANC ukuthi yatidlela nje itendela mathanza nje akekho umuntu loyibamba accountable. Ayi mina sengikulindele manje ukuthi ke intuthuko phela emakhaya. Dala sifa corruption ngoba abantu bebayenza izinto babodwa kakhulu leqembu belibuyisa iANC. Manje sebabambisene ubugebenga ngeke kusabe khona kakhulu. Akuhlangene wonke amaqembu ahlukene, sithembe kakhulu ukuthi kuzoba khona nokushintsha, kuzoba khona nokusebenzisana, amathuba emisebenzi azovuleka. iCabinet kaMongameli ke mina angikhali ngalo, kodwa lingivezele okukhulu ngosopolitiki ukuthi abantu labo ngeke kubathembe omalala ephenduka. Lona ke umbono wembukeli SABC ngeke ethwesa kudiphendvulela ngawo. Kanti ke kuletinye nasibuye titolo. Basola labathathu sebaboshiwe bamatanisa nekubulawa kwemuntu lomsikati loneminyaka lenge-36 LPC eMpumalanga.
Sikwamukele mbukele esigabeni sesibili setindaba teSwati nawusanza ngena ukhethe kahle hlala nathi. Basolo labathathu sebaboshiwe bamataniswa nekubulawa kwemuntu lomsikati loneminyaka lenge-36 eliphise eMpumalanga. Bonisile Mabuza wabika njengalo lahlekile ngalesibili emva kokuthi umndeni wakhe umfuni ongamtholi elicingweni lakhe. Imoto yakhe ke yatholakala ishiye yodwa ngasemahlathini asePinar. Sitfumbu samabuza sitfolakala isingcwatsho ethuneni lelingashoni emalibeni enzawo. Sithe ngakugujwa ngemsombuluko umndeni waqinisekisa lufudo. Lo mndeni utfokotile ngokutfolakala kwalesithumbu. Kuboshwe basolwa lababili ke ngalwesihlanu kwase kuthi wesithathu watinikela emaphoyiseni. All what we know at this moment is that one of the suspect, there were some communication between the victim and that particular individual. That's what we know. But fortunately, as we move forward, we end up now having 3. But the investigators and everything, I think we need to give them a chance, not to speak anyhow with every information that still need more clarity on it. Ganzike luphenyo luyachubeka. Ilitiko letemsebenzi selikhokhe isixwayiso lesicinile kubalimi labehluleka kuqinisekisa ukuthi isebenzi yabo liphephile. Nyakeni kwashona isebenzi letisikhombisa eKagame eNyakatho Kapa ngenxa yestroke lesibangwa kushisa lokwecile lobeke kungu-40 degrees Celsius. Ngekusho kwenhlangano yemhlaba yetisebenzi emabhiliyoni etisebenzi abukene netifo letibangwa ngumsebenzi. Kwabhebhethekiswa kuguquguquka kwesimo selitulu. Nakute kulima ke kuyefana. Kuke kwashona tisebenzi letisikhombisa ngesimanga sekushisa lokusivuvu eKakamas eNyakatho Kapa. Litiko letetisebenzi lithi tisebenzi tasemaplazini tisebenta elangeni isikhathi lesendlulele. Heat. It can also be in the winter extreme cold stress factors. So what is important for an employer, which in this case is the farmer, is to make sure that when their workers are exposed to extreme weather conditions, that they do put control measures in place. Ikosathu esifundzeni ithi asilungiswe lesimo. We will be meeting with farm workers and farm dwellers to understand the situation and conditions under which they work. We also want to invite the Department of Labor that it also go into all the farms and do the necessary inspections. Balimi nebanikati bemaplazi kulesifundza bathi batawuqinisekisa kuphepha kwetisebenzi. Most of the time it will be December when they are busy at the field. So we make sure that they come as early until 12 o'clock. Ngekusho kweGreenpeace kwenyukile kushisa kwemandla elilanga kuleli nga 0.7 degrees Celsius. Kuqala esibhedlela iFrere Gumbini lekubeleka eEast London eMpumalanga Kapa sekuphocelele itigulwane letithethwele letinye lesetivele tiqale ngomhelo ukuthi tilale kubosofa nasemabhentshini ngenxa yokuswelakala kwemibhede. Letinye tigulwane tibeke ukuthi setichithe liviki lonke tiphila ngaphasi kwalesimo kulesibhedlela tilala phansi letilinze ekuhlindwa tithi setihlele emalanga. Bangetulu kwemashumi lamabili bomake labade ubeleka kulesibhedlela kanzi bagcinwe endaweni lencane eliviki lonke bangatholi nelisito. Kodwa because uyibona bayikho right silala kwezo zitulo awunangubo omnye kanako nokutya omnye bekuthiwe bangatye the whole day because awusikwa angasikwa kuthi emva kuthiwe ungatya uzawutya into emva kwethu akho ndawo yothenga kutya awazi umuntu mhlawumbi kwakucentana ongwasegcubo ongwasedutywa and ke ngakho nengubo yokombatha apha uzolala kuvulwe ifestile ngokwazi ukombatha. Asinamali yobe iwase uphinde bakwenze no up and down. Asinamali si unemployed asiphangeli. Uzaphi ngase uvele wenze lento uzoyenza then uphinde ugoduke after xesha ugoduke ngalo. Gogo uyasifela ngoku kunzima. Kunzima hayi ingasebenza ebhetele kunoko. This is too much. Lesibhedlela silahlekelwe bahlengikati labalishumi nesiphohlongo ngetizathu letehlukene labanye bashonile kanzi labanye besulile emsebenzini. Lokhu ke kunemthelela kulesimo salesibhedlela. Litiko letempilo esifundzeni lithi lesibhedlela sincane ukuthi singethwala linani lelisetulu letigulane.
ziza kushota ibed on the basis that esisibhedlela is ndithemo tertiary hospital. I-tertiary hospital ke sisibhedlela ekureferishwayo kuso. Ngoku umthwalo uba mkhulu kuba kuza nabo bangakhange bareferwe kuba befuna ukuncedwa. Kubalulekile ke ngokuba siya-acknowledge lonto. That is why sisithi ke ngoku makube khona intsebenzayo eqinileyo phakathi kwethu nesisema khona ukwenzela ubana abanye bakwazi ukuyapha abanye bakwazi ukuza ukwenzela uba i-overload ikwazi uba iphunguleke kwesesibhedlela. Umphathiswa welitiko letempilo kulesifundza uthi le nkinga itawunakwa ngalesihlanu kuleli viki. Umkhakha wetindiza esigodini seningizimu nengabatse e-Afrika ubukene nematima bekungendi kahle kutetimali. Lokhu kuvela emhlanganweni we-Wings of Change Focus Africa lobanjelwe eJozi. I-South African Airways ithikanyetwe yi-COVID-19. I-South African Airways ithi umkhakha wetindiza ubukene netinkinga tekuhlanganiswa kwetinqubomgomo. Le nkampani ithi lokhu ke kuholele ekutheni ingendi kahle kutetimali. Ayika kuthakaseli ke nekubhidlita kwelitiko letemabhizinisi. Kungamanje nje i-SAA ingaphasela ihhovisi lemengameli. The fact that the place that South Africa has within the economic ecosystem of the region, that besides economic performance, but that policy decisions that are taking place in South Africa are having a negative effect or results on the performance of the aviation sector in the entire Southern Africa. I-SAA ithi tinhlelo etsetulu kuba kulomkhakha ingabathi i-Afrika kulikhona ukuchubeka nokusebenza kutetindiza. Seyinesikhathi i-SAA ingendi inzuzo. Many African airlines and South African Airways in particular operate leased aircraft, and currently because of the shortage of aircraft in the market, it is a lessors market. Lengabathi Afrika kukhona la kubita khona kakhulu emafutha etindiza nemthelo wakhona mhlaba wonke jikelele. I-International Air Transport Association ithi lo mkhakha kumele usebenzise indlela yekusebentela embili ngekusebenzisana lokutakwenda ukuthi kwakheke ematfuba emisebenzi. Kanzigena sibona market etimali irandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. We are speculating. We are in the dark, and it's wrong. It's not a situation. If the politicians, and I think the government of national unity at a national level was a little bit better. Sifundza se-Gauteng sengiso sodwa lesinganabaphathiswa bematiko embuso. As a South African who lives in Limpopo, I'm very, very proud of how many people we have representing us in cabinet. Letinye takhamiti taseLimpopo kwemngele ngentokoto kuphakanyiswa kwebaholi labalishumi be-ANC ukuthi babe sembusweni wavelonke. Sesithisheleleke embombela sive ukuthi Dan Dlamini usiphathele tiphi kulethamba embili kuletiphuma embiteni kulugwalagwala FM. Ngosasikwamukele. Angizathe kantoto Tembeli lamabuza ngivusele nakho embukele ekhaya ngisho nje ukuthi lesisabe sibuka namhla ehlelweni sitabe sichubeka nekuhlola ukuthi ngabe inhlangano ezihlukahlukene eVanity Paula tithini ngale cabinet yami ngamele Cyril Ramaphosa lemenyetelwe elangene lakuthandi ebusuku kanti ngetulu kwaloko siyawuchubeka sihlole ukuthi ngabe sekubambe eGauteng njengoba kulindele ukuthi Ndlunankulu Panyaza leSophie naye ke amemetele icabinet yesifundza ngilethi naletinye mbukele longatithola ehlelweni liphuma emiteni kusukela nje ngensimbi yesithupha kude kube insimbi yesikhombisa kumsakato likwalakwala FM ngibuyisele intambo kueJozi lamabuza. Asibonge kakhulu Dlamini singakahambi ke sesibuke isimo selitulo nanto zakhe Mathebula into zakhe tithini talamuhla. Ibonakala ke imvula isesekhona besithi ayikho kepha ke busika bukhona kepha ke imvula tikhona abantu ke abahlale bathine batawuva ngalokucwebe ukuthi ngabe sime njani isimo selitulo.
sibonga kakhulu ke kuDora Mabuza Mbukeli. Asibuke ke simo selitulo singabe ke sime njani kusihlwa namuhla. Kanzi ke masibuka sithombe sethu uyabona ke mathuba emvula khombisa kuba mahle kakhulu njengoba ala kuye ke la 30% mawungena ke encenyeni elive. Kanzi ke likhombisa kubonya ngemafu mawuya ke ngale entshonalanga yelive. Kanzi ke nencenye yesifunza ke la iWestern Cape akhombisa kuba khona ke lawo mathuba emvula ngwalelo muhle. Kanzi ke naselangeni lakusasa asisekhona ke lawo mathuba emvula lamahle kakhulu lapha kuye ke la 30% uma wehla ke entshonalanga yelive. Kanzi ke mawuya ngale ke eKapa ngololo muhle ahleli lapha kuye ke la 60%. Kanzi ke ukhona nalo msinga womoya lobanza lokhombisa ke kungena ikakhulukati ekhathi ke even. Kanzi ke mawu impumana yelive ngololo muhle likhombisa ke kubalela kuleto tindzawo leto. Kanzi ke sixwayiso lesivela kuba South African Weather Service uxwayiso ngololo muhle ngemoya lokhona ikakhulukati ngaleke la entshonalanga yelive njengoba lwandle ke ligubha amakagasi. Kanzi ke ikhona nalemvula lekhombisa kuba madima ngaleke la entshonalanga Kapa. Abantu ke abacaphile kakhulu kuleto tindzawo leto. Kanzi ke ekhathi nelive ngololo muhle likhombisa ke kubalela kakhulu kuleto tindzawo leto ke masibuka ke la emazinga ekushisa kusingabe ke menjani elangeni lakusasa masibuka ke la sifunza eGauteng mabuka ku Pretoria hleli lapha ku 22 lipholile kuleto ndzawo leteko ku Johannesburg mabuka eSprings eJohannesburg ihleli lapha kuye ke la 20 nangale Carltonville ihleli lapha kuye ke la 21 ngolelo muhle. Kanzi ke la sifunza eLimpopo mabuka ndzawo lethana nabo Musina lifuthumele kuleto ndzawo leteko njengoba ku 29 Thohoyandou Tsanini ihleli lapha ku 27 mabuka ku Mokopane boPilabila ihleli lapha kuye ke la 28 lokusho ukuthi lifuthumele kuleto tindzawo leteko. Kanzi ke la sifunza eMpumalanga mabuka ndzawo lethana nabo Mashishini likhombisa ke kuphola njengoba lapha kuye ke la 22 mabuka Sikhukhuza shisa njengoba lapha kuye ke la 30. Kanzi ke Mbombela lipholile kuleto ndzawo leto kufika kubo Carolina kubo Slobela. Kanzi ke ngale ke boMihlebe ke Mhluzi kabe kubanza ke ekseni njengoba ngethi customer dinner lobe lapha kuye ke la 18 lo show lipholile kuleto ndzawo leto. Kanzi ke la sifunza eKwaZulu Natal mabuka ndzawo leto fana nabo Vryhead Lady Smith lapha ku 25 likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto ke nangale kubo Kokstad njengoba lapha kuye ke la 22. Kanzi ngethi customer dinner lobe ke seligucubele nangaleke la ePort Shepstone njengoba lihleli lapha kuye ke la 24 lokusho ukuthi lipholile kuleto ndzawo leto. Kanzi ke la sifunza eEastern Cape mabuka ndzawo lethu fana nabo Malitswayo likhombisa ke kuphola njengoba lihleli lapha ku 18. Kanzi ke Koma leli oqala ke 7 bese liyaba ku 19 ngesikhathi eMadina. Kanzi ke Makhanda lihleli lapha kuye ke la 19 ngolelo muhle. Kanzi ke uma sibuka ke eWestern Cape mabuka ndzawo lethu fana nabo Glen Williams likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto ke nangale ku Cape Town njengoba lihleli lapha ku 16 mabuka eBeefort West lihleli lapha kuye ke la 19 ngolelo muhle. Kanzi ke mabuka eNorthern Cape ikakhulukati ku Uppington ku Kurumane lihleli lapha ku 22. Kanzi mabuka hleli lapha ku 16 Sutherland lawo belikubuta ukuthi ngabe tingubo tihlobile na njengoba lapha ku -3 yabanza kuleto tindzawo leto ngolelo muhle. Kanzi ke masichubeka sikubukela ke la eFree State mabuka ndzawo lethu fana nabo Bothaville likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto ke nakubo Welcome. Kanzi ke mabu Bloemfontein hleli lapha ku 21 lokusho ukuthi customer dinner liyobe ke lifuthumele. Kanzi ke mabuka ke la sifunza iNorthwest ngolelo muhle mabuka ke indzawo lethu fana nabo Mahikeng likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto ke nangale kubo Tosca njengoba lapha kuye ke la 26 mabuka ke kubo Vryhead wehle njalo ufika ku Taung lipholile kuleto tindzawo leto. Kanzi ke ekseni lobe lapha kuye ke la 8 mabuka ndzawo lethu fana nabo Blue Move lihleli lapha ku 24 lokusho ukuthi kabe lipholile kuleto ndzawo leto njengoba nasi sifunza sikhombisa ke kubalela kukhombisa ke ukuthi iphumile ke la inhlavu yelanga kuleto ndzawo leto ngolelo muhle. Angisho ngithi kungako bengikuphathele kona kuleli suku la namuhla busuku abube ngilobuhle. Kucala paketa lafuhla siphindze sihlangane futhi ngalesine ngesikhathi lesifanako kusasa tikhona ngesindebele ubukela kube Mbukeli.